Imana ibampera umugisha ngumya gukena kuri Tobi. Imana ibahezagire. Tugasika tuganira nshuti zanjye tuvuga ijambo ry'Imana. Kuvuga ijambo ry'Imana ndabikunda. Yaba byashoboka nyine umuntu avuye buri munsi. Imana tugira neza umunsi ku munsi. Imana indinze nshuti zanjye imyaka ingahe ncuranguzwa n'umwana w'umuntu, ariko umwana w'umuntu Satani akaba ari ubakoresha, kuko ibikorwa byiza tubikoreshwa n'Imana, kandi ibikorwa bibi nabyo Satani we ubidukoresha. Naramaze kwihana Satani aranyataka. Satani ntakeneye ngo twihane, kandi Imana nayo ndikeneye ngo tugume mu byaha. Bari uyu mwana tukubita agashyi twihane ibyaha tubone kuzaronka ubugingo. Imana tugiriye neza. Nawe ndakeneye ko nawe utapfira mu byaha, kandi kwihana n'ufata ingingo, kwihana n'ukwiyanga, ko ntiwakwihana ntabyo utaretse. Kwihana n'ukwiyanga, kwifata nk'umuntu udafise icyo amaze cyangwa se icyo afise. Kwihana n'ukwiyanga. Niba wari umukire ukugira nk'umuntu utarigeze ikintu, bijya bishoboka. Kandi ikintu tudatahura naho umuntu abivuga ngo ntabyo yigisha. Kubera iki Yesu aza mu isi aza kudupfira yirinda umukene, kandi ari we nyiri ibintu. Kwihana n'ukwiyanga, kandi Yesu yarabivuze. Ushaka kunkurikira niyiyange, n'ukwanga ibyaha byose, ubu kama nk'aho utakibishyize umutima. Nukwaza kwanza kwiyanga, ukanga nabijya bikubuza kwegera Imana. Iyo umaze kubireka kabati byose nsanze ari ubusa gusa, reka n'icyuho bari mu Mwami Yesu birakunda. Tuzakurikira Imana ukunda amahera, tuzakurikira yego amahera arakenewe, ariko harimo uburyo Imana idakera ko tuyaronderamo, tuyakundamo, tuyakoreshamo. Amahera arakenewe, ariko se hari urugero tugomba kugarukirizaho kuyakunda cyangwa ariko usomye birakwereka uko Imana igomba. Amahera arakenewe, ariko ayo mahera iyo twakuze cyane n'ubundi kandi bitubera icyaha. Batugire neza. Gukurikira Yesu n'ukwiyanga. Ukwiyanga kirya ukunda cyangwa ikigirwamana uronzwa nyewe. Batugire neza. None ndababwira ngo niba tugiye kuvuga ubutumwa, nakera hose bari bariho, kandi sizandi iranduka iherengetera abo bantu nyine batariho. Kuko mu gihe cyanjye niba ku isi mu bana yagize gukora neza ushaka Imana, naho havamo ubuvugabutumwa. Nk'uko Abisirayeli uko bagiye bapfa, abana babo cyangwa abuzukuru babo basigaga mu fasi yabo. Murazi ko uyu mwana apfuye, mu bana biwe havamo undi, ntibirirwa bajya kurundira ahandi, kandi mu rubyaro rwe harimo uwaba umwami nawe. Ni nk'uko rero gukurikira Imana iyo ugira ibyo ugaya, ugira ibyo wanga uzinukwa, n'igihe byaba ikigirwamana ku mutima wawe, uri kwikira Imana rero. Naho iyo umuntu afashe iyo ngingo Satani amwataka. Batugire neza. Yesu mbere aze ku isi yiyambuye mu cyubahiro cyayo, kandi mwarayibonye. Ese kuba yarambaga ihuza imwe, nuko se ahandi yakurindi yigize umukene. Kuba yeme none ko kujya batubwira ko yari ari kuva kera hose, naho yaje guca muri Mariya, ariko kuva cyose yari ariho. Ariko kugira ngo Imana ibaze kumva ubwo bushobozi Imana akoresheje umuntu wari uriho.
kubonekana ku isi arugize aha ari uruhinja ayageza kwitangira ibyaha byacu kuducungura yaje ari nk'umukene wanyana yavukiye nta etaje yavukiyemo kubera cyo bikuze birya suko bwari bujinga n'urugero yaraje kuduhereza kwicisha bugufi kurikira Imana no kwicisha bugufi no kwanga iby'isi Imana ashaka rero kwanga iby'isi nuko abanyamona ko abenshi mu bakozi b'Imana barya babirimo kweri bya kweri abenshi n'abakene turagira ibyo barya turagira ibyo bambara abana ntibabona amahera kugira amashuri babandi babirimo neza kweri babandi bawe na muka wera abenshi n'abakene aho uko tubona twibwira ko urya paseri uhindanya amakoti buri wiki uyu niwe muvuga butumwa cyangwa uyu niwe paseri ubirimo aho wa wundi we gatumba utagira nabo yambara kumbi ari uyobona na muka wera murazi ko niba paseri runaka niba ni muri etaje abamo yubatse umutamenwa abo nta muka wera umukoresha kumbi ahubwo urya urara mu z'ubwatsi akaba ari we ufite umwuka wera ibyo birahari rero ariko njya mwivugisha ngo ntiwabura umukozi w'Imana ngo usanye ngo ubukene ngo erega Imana ijye ibikunda ko dukena kandi tuyikorera no wamereshe none ngo niba muri aba ngaba ngo bakora Imana ngo batameze neza ngo usanga ngo zakana zarabakubise bashe ngeze yanyishe ngiye Imana mbabariye ko bisigura ko uryo ukennye wowe atari Imana asenga Imana ibyemera abantu b'Imana ko dukena kandi tuyikorera niba wagiye ubuntu datanye Imana ikaguhezagera beka gusaka burya utarabona iterambere urya utarabona iterambere yavuze ubutumwa ntimubwumva umugore yenda agatambaro ubutumwa bwe ntimubwumva ariko wa wundi usiga iminwa wa wundi uhinduranya ibisuko na menshi ku munsi wa wundi usiga amavarini inzara z'ingurano abo nibo mwemera apfa gutigita avuga mu mwuka aho cyangwa ngo mwabonye umukozi w'Imana bantu b'Imana impwemu cyangwa impano yo kuvuga utigita uhanura kujya sibo gukizwa impano y'Imana mujye mumenya ngo nawe umuntu atatigita niwe Imana yatigisa agahanura ndigita Imana yatigisa agahanura abantu bose batwawe naho batigita ariko sibo bafite Imana gusa yani abantu Imana agire neza barimo baratwenga abakozi Imana bakiri hasi ngo vrema ngo ntibishobora ngo uvuga Imana ngo guse kurya uvuga Imana ngo ugiye kirato uvuga Imana ngo asanga ubukene ngo nubwo kamye igutese ko Imana ijye ibikora kandi abantu beza gutyo bakora Imana bakennye Imana ikemera ko baba batiga Imana ikemera ko basonza bakabura kirato bakabura icyo bambara babivugira neza abo bazatubera igisitaza batugire neza ayigisha tuba twumviriza bazatuma turigisha dusize muri bwirasi waragiye urugirirwa neza Imana ikugira neza none urimo ajya mu rusengero ugahagarara ku bantu ngo basenga ngo zakarande ngo zikibari none wowe nyine wakwikura karande umuntu ayikurwaho n'Imana wowe wenyine niba atashatse gukura karande ntabwo zo kwikurako kandi aho mirata ngo bivuze ngo Satani toka ngo uragenda Satani toka bantu b'Imana n'uyu ukavuga ngo Satani toka ngo ukagenda ubundi udatwanye ngo ntigende umenye kuzo mpano n'Imana zihana
kandi impano y'Imana ntahuriye nawe, ushobora kubishyiraho ukayikoresha abantu bakubona ibyo urimo urakora data wanjye bakihana bagakizwa, ariko ukabuza buri kindi kiraro cy'abazagenda bakanyaga bigira mu ijoro. Hari igihe ejo uzabwirwa ngo mva imbere sindakuzi, nawe utajya kuvuga yamuye mwami ko nakora gutangaza mu izina ryawe. Ni gute njyewe sinzi niba iyo Mana usenga nshuti zanjye niyampamagaye ko twese Imana duhamagara ari imwe. Iyo Mana ikwemera gushyira inzara zisonga ku minota ugafata ifunguro uvuze n'inzara z'imbandano ukajya kugaburira abantu, ukajya gutanga ifunguro abantu b'Imana, imisatsi yawe Mana ibimeshi yemwe njyewe Imana sebe yantumye, njyewe ntiyanyemeye gusuka, ntiyanyemeye amaverini, ntiyanyemeye inzara z'imbandano. None ko twese Imana umwe dusenga bantu b'Imana, tubone ngo irakuretse ntakurekera umwuka wera wayo, ariko se si uko utunganye. Imana iyo ibonye impano yagushyizemo ifite ikimazi irimo irabyara umusaruro, naho uzajya gihonomo ibyo ntacyo biyibwiye. Mumenye uko niba iyo mpano ufise wikoresha abantu bakihana, ukarushongesha ngo barumurunka abantu ku munsi barimo baraza bihana, wowe inyengeso Imana guhamagaranye waraze kuyireka. Imana ibonye ko iyo mpano ikurimo ifite umusaruro irakureka, ejo uzaba ikiraro cy'abandi kandi bizagutangaza abo wigishije bigira mu ijoro, wowe ukazajya gihonomo muri izo nzara zawe n'ibyo bimesha. Bantu b'Imana ibyo gute? Amaherena iherena yewe buri wiki n'iherena ryayo, buri gisigo n'iherena ryayo, buri huzu n'iherena ryayo, n'inzara kuzinda buri munsi. Iyo Mana usenga ko njyewe Mana ibyo ndiye binyemereye batugire neza. Badutabare da. Ngewe ndababwire bantu b'Imana ijambo rya ndababwire ni muri Yesaya. None nishizeho kujya mvuga umurongo umwe namenye kwasoma umurongo umwe, ahandi mwikomereze mwagize banyandabizi nshuti zangize z'umusaraba. Yimwe navuze nutanasoma ariko Imana tugire neza. Yemwe ko tutashaka amajambo y'Imana, Imana tuzayiba dute? Nta ndome yanditse muri Bibiliya izagenda ubusa itatureba abari mu isi. Imana tugire neza. Kandi dusome Yesaya 55 umurongo wa 6, ahandi baza kwikomereza. Haranditse ngo nimuronde Uhoraho ngo bigishoboka kwabonwa, nimwambaze akiri hafi, umunyabyaha ntareke inzira yiwe, ugabitanya areke ibyumviro byiwe, ugarike Uhoraho nawe aramugirira ikigongwe, agarike ku Mana yacu kuko ikunda guharira. Imana tugire neza. Aha turimo turapfira mu byaha abantu b'Imana nuko badatanga imbabazi nshuti z'umusaraba, ko turimo turapfira mu byaha bantu b'Imana. Mwagira ubuntu data wanjye mufite amashengero nshuti z'umusaraba. Yemwe mufise musengera, mufise mubarizwa, atari nkanjye uvujya ku musozi bantu b'Imana. Ariko ntacyo urya uzumva ko navuze kuri tubi akigarura akihana akaba mu byarimo ko bitamuza kwihana. Bantu b'Imana muri muna n'amashengero, kandi murasanga ishengero ririmo umuntu uvuga ngo abantu nibihane, kusanga bamwanze batojya no kumupfa kujya ku gatute, bavuga ku cyaha bakakwirukana, kandi bakwirukana mu ibanga ntibajya gupanga uvuga ijambo ry'Imana. Ubuze tumurisha yarimo abazina n'ibihane
hari muroga kera ngo uracumuye ngo baje imitima y'abantu nibura abantu bantu b'Imana nimwe cyusabanye aho kera ugize nabi zasanga pastor n'abari musabanye urumva kera mukuze ku mutima aje ntijya gupanga ngo ujya muri Imana ibyo birahari nayo ibyacikiye bashengero menshi tatanga byo kubyaha bashengero menshi natanga byo kuri menshi bashengero menshi natanga byo kuburozi kubusanga natanga ngo abantu yemwe bantu b'Imana nge simbyemeye kandi ndadukwe Imana itabyemera naho yakureka umuntu w'Imana wa mugore we wowe ufise meshe ya buri wiki inzara ushyiraho verini ibiki bijya byose ni ibirangaza abantu ushaka gushengerwa rwose uyobora rwose abagore bawe ntibazi kwambara impuzu ndende kuko tuyivuga ko nivugiye gusa iby'umugisha tumubwira abantu ngo bitunganye turondere Imana turondere Uhoraho akiri hafi uko abonwa namwe byumvize ko hari igihe Imana tuzayumvira ngo tubibone irafise igihe ibyo kuvuga ubutumwa bizahagarara ndafite igihe cyo gukiza abarwayi bizahagarara bya bitangaza hari igihe cyabyo bizahagarara ko none Bibiliya bivuze natwe twabivuga Imana bivuze ngo nimwihane igihe kijya kigere kumva ubutumwa tukibwumva umuntu ava gutyo ngo wishe umwami umuntu ava gutyo ngo guhamura abantu b'Imana kandi birivuga tuze Uhoraho akibonwa tumurondera akiri hafi ugabitanya natwe ugabitanya ukora iki nareke cyo cyo kwitunganya birababaje wowe umurahara ngo uzashira ubya gatano bizashira ukera ngo rabaye mutama ugasanga upfuye ubunyine ese rya simpe ko bigushyikiye nyuma y'upfu hari kundi kujya kukabaho nyuma yo gupfa hari kundi kwenda kundi kuza bantu b'Imana nani batubwira ngo twame twiyeza umunsi ku munsi ese iyo Mana nijije twitature nawe dufitanye ibibazo umunsi ku munsi dusane imbabazi mu bana mu nzu ko murayibona uko ipfu zimeze ndimo kubona ko bwira bugacya none bagenda n'ubundi mwaka utanya nawo ngo nawe ntihoroshye nawe n'uw'impfu Imana yabivuze hakiri kare imyaka 2 kuko bezanye n'abantu benshi urimo urapfujya he urimo uragenda gute harimo Imana harimo shitani imiriba hanyuma ko akuruze abakwibye kandi ngenda babwire abantu bamwe barapfa batazi kibishe ko ntibashaka gusenga umwe kujya mu bicaniro ntawo Imana ivuga mu bicaniro si bivuga mu mushengero babandi bataye inzu zabo babandi ngo bajye bakiga mu mashengero kujya mu shengero basenga hari ibyo Imana ibabwira niba utajya ku karago hari ibyo Imana ivuga ngo utazi ariko abanyakarago bicaranye Burundi Uhoraho bigishoboka kwabonwa abishaka kubura abantu ndimwihane abo kubana ngo pokya iki ngiki tora ikimana bivuze ngo totuke ibyo biri wo ngubu tutashaka tubwe ubutumwa buduhumuriza ubutumwa buduhe byiza ariko uyu Yesaya 35 aravuze ngo ijambo ry'Imana 6:6 ngo nimurondere Uhoraho bigishoboka kwabonwa nimwambaze akiri hafi umunyabyaha nareke inzira yiwe ugabitanya areke ibyumviro byiwe agaruke kuhoraho nawe amugirira ikigongwe agaruke ku Mana yacu kuko ukunda guharira kuko kimwe ko dupfira mu yacu tuzaje kandi Imana ari nyembabazi ninde wasabye imbabazi Imana ikakumubare ako murimo murapfa dupfira mu byaha niwo uri muravamwo abarezi bakagukoresha niwo muravamwo abarezi bakoresha ni wowe uri muraza guteza abantu ingorane ariyo karande
wowe muntu useka abandi wowe kubera kugira neza ukamwirukana amadayimoni ugaseka abatayirukana ko ntacyo utongera gusenga ujye umenya ngo karandikurwa n'Imana karande bene bagiye bapfa batihanye bapfire mu byaha bagiye bajyana inzigo nibo kandi bagaruka bakavamwo abadutera bakatubuza uburyo bakatubuza kuronka bakatubuza kubyara bakatubuza iki batugiriye neza yewe ndangirija Yesaya 55 kurongo 6 nakugira ikimaze umenye ngo umenye ko Imana n'uyo hari igihe mu minsi imbere tutazabishutse utumenye ndakibonwa akiri hafi hari igihe azatujya kure hari igihe Imana kujya kure ugasenga ntusubizwe kandi nawe usenga ugasenga Imana ndi ikikubwira kandi umuntu asenga kumbe igihe yakuronderaga ntiwanye kugira ikigongwe natugiye kujya rero izaduta uko twaze kwihana Imana itabara ngedangije Mana yacu Mana nyirijo reka abantu Mana nje muri amajambo Mana baje bayatahura kandi yatangira 10 ngo no kwihana uko niko wantumye Mana none ryo umenya umugisha umuryo nkamera kandi umenya umugisha abantu bafite iya mbere kubiza ubutumwa wantumye Mana urakoze Mana uje bizenge usitumwa mwacu amen